Kako smo prevarili vlastiti mozak? Kako? Čovjek je dugo vremena imao samo 2 izvora dopamina. Hranu i seks. To je bio dogovor s prirodom, jednostavan i pošten. S prirodom, s Bogom, kako god hoćete. A onda smo naučili varati. Naučili smo proizvoditi dopamin bez truda, bez rizika, bez stvarnog iskustva. Danas ne moraš loviti, ni stvarati, ni graditi odnose. Dovoljno je scrollati, kliknuti, čekati, da ti mozak kaže još. Počeli smo proizvoditi drogu, koja je jedan od najvećih izvora dopamina. I jedan od najvećih proizvođača dopamina na kraju je što? Moć nad drugim ljudima.